Салам. Мына бүгүн кызыктуу 4 идиома. Аларды англисче сүйлөгөндө сөзсүз колдоносуң. Достор, силерди кызыктырган дагы кандай суроолор бар? Комментарийге калтыргыла. Ошол темалар боюнча видео чыгарам. Биринчи идиома. The last straw. Акыркы чыдамдын түгөнүшү, сабырдын чеги деген маани билдирет. It's just a haircut and some clothes. No, it's the last straw. I can't take anymore. Are you kidding me? That's it, Rick. That's the last straw. Cost an arm and a leg. Абдан кымбатка туруу, абдан кымбатка түшүү деген маани билдирет. Wow. Yeah, it's gonna cost an arm and a leg. You take my advice? I did. Thank you again. Cost me an arm and a leg. When pigs fly. Мүмкүн эмес нерсе. Someday you'll thank me. Yeah, when pigs fly. Yeah, right, when pigs fly. Hit the sack. Уктоого камынуу. Okay, I think I'm gonna hit the sack. Either way, good game, everyone. But I am beat. I gotta hit the sack. Көбүрөөк ушундай пайдалуу англис идиомаларын билгиң келсе, каналыма жазыл.